Внимание! Говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Сөзі Бөкенбаевтікі қошалату улым кетті майданға. Атқарған Ош шаарындағы номер 17 Юрий Алексеевич Гагарин атындағы мектеп гимназиясының 6 А класының оқушысы Болышбекова Анара. Дүйнө жүзін өрт алып, қара жалыйын қаптады, қияндай ағып, шарқырап, қызыл қандың аққаны, ушындай апаат күндерді, уяттан уят емес пе, оğlumдун үйдө жатқаны. Танк алдына, тайман бастан барышты, эл жер үчүн душман менен алышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар, эли бизге жеңиш менен кайтышты. Майрамыңыздар менен. Элине күлүк түшкөндө, эр жигит ошондо сыналат. Кедери элден кетпейби, кек албай калса кубалап. Кагылам журтум ишенгин, кара туткан балаңар, кармашкан жоосун жыгалат. Кан согушка апаларда барышкан, өмүрлөрүн топко келге салышкан. Жолборс жүрөк жоокерлердин жараттарын таңашкан. Жартыны бөлүп бирдешкен, жанканыбыз бирдешкен, бактылаш курбу замандаш, баарын менен коштошом, дүйнөдөн каргап жоготкун, душмандын жолун тоспосом. Европанын жармына